Kur'an-ı Kerim'in adebi menen, münözü menen münözдөйлөйлө. Sizlerge bizlerge kалтырылган mucize kitap Allah'ın akırkı kitabı, толық kitabı, bardық nerselerden, jamandıktan saktalgan, bormalangan emes, özgörtülbөгөн, Allah subhanahu wa ta'ala'nın kıyamat günge çeyin saktala turgan kitabı uşul. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da her bir ayatın çeşmelep, açık aykın manilerin kenen kılıp düşündürüp bergen. Sahabalardı Kur'an-ı Kerim'ge üretti. Sahabalar giyinki muğunga. Uşintip elhamdülillah Allah Teala'nın kitabın dan azalap, süyüp, jakşı görüp, hakikatты taap, adilettilükті taap, baktılılıkты taap, mınake muğunga ötüp bizge geldik tuğanlar. Şon üçün şildede oturganыбыздағы, ugatganыбыздағы her birimiz erkek boloylu, ayal boloylu niyet kılaylı. Kur'an öğrengönge, niyet kılaylı. Kur'an da öğretkönge. Kur'an öğrenip, öğretü bundan ötkön keremetli amal yok. Bundan ötkön ulu daraja yok. Bundan ötkön çın aytkanda baktıluluk yok. Peygamberimiz özü aytkan, "Hayrukum men ta'allama'l Kur'ana ve 'allama." Sizlerden en mıktı, sizlerden arаңардағы en mıktı kim? Kim Kur'an'da öğrenip başkalarga öğretken. Meyli, oku jagынан mı, düşünügünөн mü, meselesinden mi, tafsirinden mi, amal jagынан öğret otabı. Kanday gana bolbasın. Bir teoriya jagı menen ele emes, praktika jagынан. Kur'an praktikalık jaşоо üçün berilgen. Sodagerlerge, dıykançılarga, erkeklerge, ayaldarga bardığına şu kasiyetli kitap 114 sure, birisi Hucurat, Hucurat suresindeki ötkenki sabaklar innamal mu'minuna ihva, imandılar şek kümensiz bardığı bir tuğan, fa aslihu bayna ahavaykum, Müslüman bir tuğanın ardının ortasındağı ıldiyoda olup ketken nersini eldeştirip, oңдоп мамилелерин оңдоп. Ваттакулла, Алладан коркуп тургула. Лааллакум турхамун, мүмкүн силерге райымдуулук кылынар деген аяттын тafsirinin уландысы. Мусулманга бир туган экен Алла айтып жатат. Şu bir тугандыктын bir талабы, bir каалоосу бар. Кандай? Ан-насиха. Жакшылык каалоо. Bir tuğan bu jakşılık kalagandı öğrenişimiz gerek. An-nasiha. Nasiha biz nasihat dep koyuyoruz, nasihat dep koyuyoruz. Hatta Arapça an-nasiha. An-nush li kulli muslim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine malum olup her bir Müslümanga jakşılık kaloo, her bir Müslümanga jakşılık kaloo dinimizin ulu bağlılığı. Kana uşunu öğrensek, kana uşuga amal kılsak, kana uşunu jayıltsak, kanday gana Allah Teala bizge taza, baktılуу, ынтымақты жашоо öğretildi. An-nasiha li kulli muslim. Bul vacip. İmandan okuğunan Müslümanlarga, her bir Müslümanga jakşılık kaloo bul vacip tuğan. Jarir ibn Abdullah radıyallahu anhuma aytat da Bayatun Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ala ikamis salat ve itaiz zaka ve nush li kulli muslim. Bukhari Muslim. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'a men ant taşıp kol verdim İslam'da kabul alanda. Emne dep? Namazı turguzamın, zeketli beremin, her bir Müslümanga jakşılık kalayım dep. Mına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Jarir radıyallahu anhu bayat kıldım da atatına kol verip ant taşıp uşudan çıkpayımın, uşu sızık menen yaşayım. Kanday? Boldu. Men namazı turguzamın, jönölü okuayım, namazdı jandandıram. Zeketimni berip duram. Her bir Müslümanga jakşılık kalap yaşayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Jarir radıyallahu anhu jana başka sahabalarga dagı namaz okup zeket berүү menen ele razı bolgon jok. Koşumça koştu. Her bir Müslümanga jakşılık kalaysın depçi. Antkeni bu dinimizin ulu bağlılığı. Bunsuz iman toluk bolboyt. Bunsuz iman bekemdelbeyt.
Bunsuz musulman öspөйт, өнүкпөйт dininde. Жақшылық қаламайынша biz öspөйбүз туғандар. Жақшылық қаламайынша biz күчөнө албайбыз, күчтөнө албайбыз. Жақшылық қаламайынша Алла Тааланын береке тарабынан жардам, береке, колдоо андай келбейт туган. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын белгилүү хадистеринде силер бейишке кире албайсыңар иманды болмоюнча. İmandı bola albaysanlar birbirinizi жақшы görmeyince değil. Ойланайын да. Барыбызда кемчилдик бар. Барыбызда аксайбыз. Бирок ушуга күн сайын аракет кылайлы да. Мен мусулмандарды жақшы көрүп жашайын. Мусулмандарды жақшы көрүп жашайын. Жек көрүп атсаңыз дагы өзүңүздүн жек көргөнүңүздү жеңиңиз. Көрө албастык кылып атсаңыз ошо менен күрөшүңүз. Текеберлик болуп атсаңыз текеберликти сындырыңыз. Müslümanға жақшылық қалайым dedi. Пайғамбарымыздың түзден түз әрбір үмметіне берген насихаты. Бұнсыз иман толық болу. Müslim'in rivayetinde gelir, Tamimi Dari radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti, "Ad-din an-nasiha." Stalaten, 3 yolu. Ad-din an-nasiha. Ad-din an-nasiha. Sahabalar aytıyor. Din degen nasihat. Din degen nasihat, din degen nasihat. Nasihat dep ne aytат dese, nasihat degen iradetel hayr lil akharin. Başkalarga, özgölörgө жақшылык каалоонун аты nasihat. Орус айтат, доброжелательность дейт. То есть желать добро каждому дегенде, ар бир адамга жақшылык каалоонун аты ушу nasihat экен. Бұл чынчылдық, тазалық, искренность, ихластуулук, насихат деп. Ушинтип 3 жол айтканда пайгамбарыбызга сахабалар айтты, "Кулна лиман я Расулаллах." Жақшылык каалоо, жақшылык каалоо, жақшылык каалоо, дин деген жақшылык каалоо деп 3 жол айтты. Ким үчүн жақшылык каалоо деп? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, "Лиллахи азза ва жал." Аллага жақшылык каала dedi. Насихат Аллага, "Ва ли китабихи", анын китебине, Вали Расулихи, анын пайгамбарына, Вали аимматил муслимин, мусулмандардын жетекчилерине, Ва амматихим, жалпы мусулмандарга. Пайгамбарыбыз айтат, дин деген насаат, дин деген жақшылык каалоо, кимге десе 5 нерсеге айт. Алла Таалага жақшылык каала, Алланын китебине жақшылык каала, Алланын пайгамбарына жақшылык каала, мусулмандардын жетекчилерине жақшылык каала. Başçılarına, acı prezidentlerine deyin. Müslümanların жетекчилери. Жана жалпы мусулмандарга жақшылык каалоо. Мынаны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Bunun manisi Allah Taala'ga жақшылык каалоо дегендин маниси эмне? Sihhatul i'tiqad fi wahdaniyati wa ikhlasun niyya fi ibadati. Allah Taala'nın жалгызындагы, Allah жалгыз, затында дагы, sıfatlarında да, кудретинде да, кылган ишинде да, бардык Allah Subhanahu wa Taala жалгыз. Ушул этикад дурус болсун. Аллага жақшылык каалоо деген мааниси ушул. Алла бар, жалгыз, бардык sıfatlarда. Жашоо бергенде дагы, рызкы бергенде дагы, өлүм бергенде дагы, хидаят бергенде дагы, перзент бергенде дагы жалгыз Алла гана берет. Этикад, ишеним дурус болсун. Ибадатка да Алла гана лайыктуу. Жаратуучуда да, жаратуусуда бардыгында жалгыз ана. Китебине жақшылык каалоонун мааниси эмне? Ан-насиха ли китабихи ал-иман бихи вал амал бима фи. İman keltirебиз Алланын китеби Кур'ан-ы Каримге, жана ага амал кылабыз dedi. Kur'an'da Allah Teala emne dese, oşoğuzda nefsimizden kalosun kişine kurban çalıp, Allah Teala'nın kalosunu aldığa koyuyoruz. Kur'an Allah'ın kalosunun adı. Kur'an Allah Teala'nın kalosu. Allah emniyeni kalaydı ben dedin Kur'an kayıtta. Özünün kalosunu Kur'an'a caşırdı. Kur'an Allah'ın kalosunu çeşmeli verir. Allah'ım ne kıladı? Şunun için Kur'an'a iman keltirip, andan keyin ağa amal kılı.
буйруктарын аткаруу, тыйганынан тыйылуу, Кур'анга амал болуу. Ушул Кур'анга сиздин насаатыңыз, сиздин насихатыңыз, Кур'анга жакшылык каалаганыңыздын белгиси ушу. Сиз Кур'анга жакшылык каалайсызбы? Анда иман келтирип амал кылыңыз Кур'анга. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم Пайгамбары Мухаммад алейхиссаламга насихат. Жакшылык каалоо эмне? والتصديق بالنبوة وبذل الطاعة له فيما أمر به أو نهى عنه. Пайгамбарыбыздын пайгамбарчылыгына иман келтирүү, тастыктоо. Пайгамбарыбыз жөн эле пайгамбар эмес, акыркы пайгамбар деп ишенип, жана болгон күчүңүздү пайгамбарыбыз эмнеге буйурса, ошого сарптаңыз, эмнеден тыйса, ошодон тартыңыз. Ма атакумур расул фахудуху ва ма нахакум анху фантаху. Эмнени пайгамбарыбыз бердиби, ошону карманыңыз. Эмнеден пайгамбарыбыз тыйдыбы, андан токтоңуз. Ушул пайгамбарыбызга жакшылык каалаганыңыздын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жакшылык каалаганыңыз. Ва насиха ли амматил муслимин хия иршадухум ила масалихихим. Жалпы эле мусулмандарга жакшылык каалоо ушул мусулмандардын пайдасы үчүн багыт берүү, пайдасы үчүн жол көрсөтүү. Мейли дүниөнүн пайдасы болсун, мейли ахиреттин пайдасы болсун, мусулмандарга сиздин жакшылык каалаганыңыз, аларга сиз багыт көрсөтүңүз, жолдомо көрсөтүңүз, жолдомо айтыңыз. Ичтарды кылбаңыз дейт. Туура эмес жакка көрсөтпөңүз. Туура эмес нерсеге багыттабай коюңуз. Аллама Ал-Хафиз Ибн Салах айткан экен, рахматулла алейх. Ан-насиха деген сөз бул жамиа. Ушундай бир өзүнө маанилерди, терең маанилерди, көп жакшылыктарды өзүнө топтоп алган. Насаат кылуучуга дагы, демек, жакшылык каалоочу, кимге жакшылык каалап атасыз сиз? Атаңызга жакшылык каалайсызбы? Апаңызгачы? Аялыңызгачы? Бала чакаңызгачы? Бир туугандарыңызгачы? Азыр ушундай доор болуп калды, жакынына жакшылык каалабай калды. Дин жакшылык каалоонун аты, динди жаман көрбөгүлөсүз. Дин деген жакшылык каалоонун аты, бул силерге чорный опиум эмес бул. Сиз адамды маңкуртула турган нерсе эмес бул. Дин бул тазалык, дин бул адамгерчилик, дин бул арулук, дин бул ынтымактуулук. Жакшылык каалоо, жакшылык каалоо. Не деп атат эми? Бул киши айтып атат мындай дейт. Аллага жакшылык каалоонун мааниси Алла Тааланын жалгыздыгы, сыпаты, камал, жалал, бардык айыптан таза. Жана Алла субханаху ва таала каршы чыкпагандык, күнөөлөрүнөн сактануу, баш ийгенге бекем туруу, ихластуулук менен Алла үчүн жакшы көрүү, Алла үчүн жек көрүү, Аллага тоң моюндук кылгандар менен каршы күрөшүү, жана дуа кылуу, жана Алла Таалага чакыруу, ушул Аллага жакшылык каалоонун аты дейт. Алланын китебине жакшылык каалоонун мааниси иман келтирүү, китепти таазим, Кур'анды таазим кылайлы. Түшүнүктө аятында ой жүргүзүүдө ушундан бардыгы. Пайгамбар алейхиссаламга иман келтирүү, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды урматтап, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алып келгенин бардыгын жашообузга сиңирейли. Жашообузга алып келгенге күн сайын ушуга мээнет кылайлы. Пайгамбарыбыздын мүнөзү менен мүнөздөлүп, пайгамбарыбыздын адеби менен адеп алып, пайгамбарыбызды үй бүлөсүндө, сахабаларында артынан ээрчигендерин бардыгын жакшы көрүү. Бул пайгамбарыбызга кылган жакшылыгыңыз. Пайгамбарыбызга сизден болгон жакшылык каалооңуз. Ан-насиха ли аимматил муслимин, мусулмандардын жетекчилерине жакшылык каалооңуздун мааниси эмне? Дин деген мусулмандардын жетекчисине эмне кылыш керек экен? Жакшылык каалаш керек экен. Хия муаванатухум алал хак. Мусулман жетекчилерге жардам бериш керек. Эмнеге? Акыйкатка. Акыйкат нерседе жардам бериш керек. Бир чекеде туруп калбаш керек дейт. Ва таатухум бил хак, акыйкатта баш ийиш керек дейт. Акыйкат эместе баш ий жок. Акыйкатпы? Баш ийиш керек. Ва таскирихим бихи, акыйкатты эстетип туруш керек.
وتنبيههم في الرفق واللطف. Жана эстетип туруш керек эмнеде? Жумшактыкта, боорукерликте. ومجانبة الوثوق عليهم. Каршы чыкпаш керек. والدعاء لهم بالتوفيق. Аларга мусулмандардын жетекчилеринин баарына Алла Тааланын тарабынан жакшылыкты тилеш керек дейт. وحث الناس على ذلك. Адамдарды ушуга кызыктырыш керек. بأن يدعو لهم بالتوفيق لما فيه خير البلاد والعباد. Аларга дуа кылгыла деп. Мусулмандардын жетекчилерине дуа кылгыла. Алла Субханаху ва Таала аларга товфик берсин. Эмнеге десе, бенделерге дагы, мамлекетке дагы жакшылык нерселерине дейт. Аллахым ушундай ой берсин, ушундай пикир берсин, ушундай акылдуулук берсин, ушундай жумуш, күч-кубат берсин. Элге дагы, мамлекетке дагы пайда боло турган деп жараткан Алладан сураш керек экен. Ан-насиха ли амматил муслимин. Жалпы эле мусулмандарга жакшылык каалоонун мааниси эмне? Бул я кыямун нас бидалалатин мансух аля кулли хайр. Бардык кайсы сиз жакшылыкты билесизби? Ошону үйрөтүңүз мусулманга. Юаллимуху хайран лаху ва тахзируху iyyahu min kulli shar. Yuallimuhu sharran halan wa ma'alan fi nafsihi wa irdihi aw malihi. Мындай дейт. Сиз канча жакшылыкты билесиз? Кайсыны жакшы деп билесиз? Ошону мусулманга үйрөтүңүз. Кайсыны жаман деп билесиз? Ошондо мусулманды этияттуулук кылып андан сактаңыз. Андан сактаңыз дейт. Мейли учурдагы жакшылык болсун, же келечектеги жакшылык болсун, тиги дүйнөнүн. Же учурдагы, же келечектеги жамандык болсун, экөөнүн тең. Бу дүйнөнүн жамандыгынан дагы сактайлы, мусулмандардын баарын. Ахиреттин жамандыгынан да сактайлы, мусулмандын баарын. Ал жамандык жанга тиешелүү болсун, абийирге тиешелүү болсун, мал мүлк дүйнөсүнө тиешелүү болсун. Ушунун аты сиздин мусулмандарга болгон каалаган жакшылыгыңыз ушу экен да. Мусулманга насаат деп караңыз чыганда. Динибиз эмнени үйрөтөт? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмнени айткан? Албетте бардык пайгамбарлар ушундай жакшылык каалаганды алып келген да. Бардык пайгамбарлар. Кур'ан-ы Керимде Алла Субханаху ва Таала ар бир пайгамбардын дааватын айтат. Пайгамбар үммөтүнө, коомуна райымдуу, боорукер, мээримдүү, жакшылык каалоочу айтады пайгамбарларды жинди дейт эле, акмак дейт эле, алжып калган дейт эле, сыйкырчы дейт эле, ар кандай нерсени айтат эле. Бирок пайгамбарлар эмне деп жооп берет эле? Биз алжыган эмеспиз дейт эле. Бизге жин тийген эмес дейт эле. Biz akılsız emesmiz deydiler. Allah ayet ele her biri inni lakum la nasihun amin. Men sizlerge jakşılık kaloçumun deydiler. Nasihun amin, amanat koymun men. Men sizlerden janыңарга да, малыңарга да кыянат кылбаймын. Men sizlerge jakşılık gana kaloçumun dep бардык пайгамбар шайды. Leysa bi safaha, ma bi safaha. Мияктамда акылдуулук жок. Allah ayet ele de. Мына алжып калган эмнени айтып атат? Gözge görünmegen ahirette бар, бейиш бар, дозок бар деп айтып атат дегенде мындай. Биз мынакей напсыбызды каалап, жыргатып жашаган арам нерселерди бул тыйып атат депчи. Пайгамбар саллаллаху пайгамбарлар бардык айтат эле алейхиссалам. Андай кылбагыла, мындай кылгыла деп жол көрсөтөт эле, боору кереле, райымдуу эле, таза эле бардыгы. Булар ошон жыйынтыгында айткандан кийин ана пайгамбарлар жооп берет эле. Не деп? Мен силерге жакшылык гана каалоочумун. Men sizlerge jakşılık gana kaloçumun. İnni lakum nasihun amin deyten. Başka nerse emes. İnni lakum minan nasihin. Men sizlerge jakşılık kaloçulardan ganamın dep. Emi uşul jakşılık bardık paygambarlar jakşılık kalagan. Bирок эң улуусу jakşılıkka эң күчтүү талапкери ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям jakşılık каалайт эле, баяндайт эле. Ошо күбө болот эле, Алланы да күбө кылат эле. Пайгамбарыбыз коштош ажылыгында өзү айткан: "Аллахумма хал баллак." Аллах, сахабалардан сурайт эле, мен силерге жеткирдимби дегенде сахабалардын бардыгы бир добуштан айтты го: "Я Расулаллах, жеткирмек турсун, кад аддайта рисала, жеткирдиңиз. Аддайта рисала, аддайта амана. Баллакта рисала, аддайта амана. Vanasahtel ummah. Siz ümmetke jakşılık gana kaaladınız. Risalatты Allah Subhanahu wa Ta'ala bergenin bardığın.
Allah Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ını güve kılıp Allahümme şehad ya Allah özün güve ol buna. Mınday dep atam demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek toğandar Allah subhanahu wa ta'ala manaki mo'minlardan bardығы bir tuğan degendi manisi uşul eken biz bir-birimizge жақшылық қалап жашаганды үйрөнөйлү. Bir-birimizge жақшылық қалап, жашаганды жана ошондой эле башкаларга да жақшылық қалап, аларды жақшылық алып келгенде жамандықтан кайтарганды үйрөнөйлү. Албетте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир момунга көргөнүнө дагы, көрбөгөнүнө дагы жақшылық каалаганда. O Peygamber özünün doğrunda ele, özü sahabalarga ele emes, biz görбөгөнгө. Bul öte çoğun sıymıkta. Ma kullu mu'min ra'ahu am lam yarahu min ummatihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mo'min görsün görübösün, жүрөгүндө жакшылык ушунчалык толтурулган эле. Жүрөгүндө жакшылык, Peygamberimizin жүрөгүндө жакшылык bir дагы insanda болгон эмес. Bir дагы Peygamberде болгон эмес. Жүрөгүндөгү болгон жакшылык бу, бирөөндө да кандай жакшылык болгон эмес. Алла ушунчалык Пайгамбарыбыздын жүрөгүнө жакшылык салган экен да. Hadiste gelet Müslim Şerif'te ya başkalarda da Abu Hurayre'den rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atel makbara bir jolu Görüstündün canına geldi. Görüstün bey. Mürzün canına varıptı fakal aytti. Assalamu aleykum dara kavmi mu'minin. İnna ve inna inşaallah bikum lahikun. Allah Teala'nın salamı olsun, tınışlığı olsun. Ey mu'minlardan turak jayında jatkanlar. Assalamu aleykum. Özü kabırga barganda salamdaşıp duruş gerek de. Sünnet boyunca şunday. Barıp duruş gerek. Sözsüzle bir ölgönde elemez. Adam ölülekte dele barıp ziyaret kılıp duruş gerek. Peygamberimiz aytkan zuru kuburakum. Kabırыңарды ziyaret kılıp dururlar. Albatta men Peygamberimiz murda tıygan ele. Keyin anan ruhsat berdi. Tıyganı hükümü jaraksızga çıktı. Ruhsat bergeni berildi sebep degende dinge jakın em geldi murda ança kabırga sıygan tıygan ele. Azır emne kabırga ruhsat berdi ziyaret kılganга sebep Peygamberimiz özü buyruk berip atar. Kabır ziyaret kılıp durgula antkeni sizlerge estetet dedi. Ahirette estettirat da. Bunu bargandan keyin adebi uşul. Assalamu aleykum dara kavm mu'minin. Ey mu'minlardan turak jayı da jatkanlar barыңарга sizlerge salam bolsun deydi. Uşun dara kavmi mu'minin. Dar dep aytatlar. Tura turgan jay oşol jag eкен да. Bul jer emes, oşol jag tura turgan jay. Ve inna inşaallah bikum lahikun. Biz Kuda kalasa sizlerge barıp koşulabız degen söz. Assalamu aleykum. Ya ahlal kubur. Yaghfirullah lana ve lakum. Antum salafuna ve nahnu bil atar. Ey kabir eğleri. Ahlal kubur, kabir eğleri. Sizlerge Allah'ın tanıştığı olsun. Sizlerde geçirsin Allah Teala'm. Bizde dağı geçirsin. Biz albisler bizden burada ötüp kettinger. Bırak biz sizlerden arkanlardan le barabız dep atap da. Mınандай sananda. Kıskası aytkanda bul жерде hadiste Peygamberimiz kabırga vardı dağı görüstünde jatkandardын bardыгына Allah Taala'nın tınçlığı menen salam aytты. Andan keyin aytты. Vadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Sahabalar da var эле. Men жүрөгүмдөгү каалаганым, эңсегеним şu bir tuğandarıma joluksam gana dedi da. Sahabalar aytıştı qolu. Avalasna ikhwanak ya Rasulullah. Biz sizin bir tuğandarınız emesmiz mi dedi da. Keltirgenler barığı bir tuğan go. İnnamal mu'minuna ikhwa go. Biz sizin bir tuğanınızlar emesmiz dedi. Peygamberimiz aytdı. Antum ashabi sizler meni sahabalarımsınlar dedi. Ve ikhwanunal ladina lam ya'tu ba'du. Al menin bir tuğandarım kim? Hazır yok keyin kele turganlar dedi. Bir rivayette göre meni görбөй iman keltirgenler deydi. Oşolor menin bir tuğandarım. Kana oşolorga bir joluksam gana deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arman kılıp aytып karaç. Sizge bizge jolukkanга. Qalu kayfa ta'rif man lam ya'ti ba'da min
Torcuk toratlar. Biro arasında 5 kaşka. Gur dep peşenesindeki kaşkanı aytadi. Muhacjalin 4 putu, 4 tuyağı ak bolganda aytadi. Uşunda bir üyürden egerde 5 kaşka gelatsa, uzaktan tanıysızbı, tanıbaysızbı? Jönüne tanıysızda. Kudum uşunday paygambarımız aytты, men ümmetimdi darat alganın sebebinен 2 kolu, 2 putu peşenesinden nur çıkıp durat kıyamat günü. Uzaktan ele tanып alam dedi. Şoň üçin darat alıp juriş kerek eken. Toluk alıp juriş kerek. Jön erte menen çıkıp ele devre jumuşka ketkenlerge aytып atam da, musulmança juğungula ya. Musulmança juğungula, musulmança juğungan, adamça juğungan bolup ayttılar. Bu juğunun tertibi Allah bergen. Biz